Salama ndugu wapendwa wa channel yenu Undani TV, tunawakaribisha kwa mara nyingine hapa kwenye Undani TV. Tunafurahi sana kupata fursa hii ya kuzungumza na nyinyi pia kuhusu ndoa za zamani na ndoa za kisasa. Mawazo ni mengi kuhusu ndoa na changamoto watu wanakumbana nazo kwenye ndoa ni nyingi, kwa sababu matokeo tunayaona na tunayasikiliza, tunayasikia yanayotokea huku na kule, malalamiko ya watu wenye wako kwenye ndoa au wenye wametoka kwenye ndoa. Hiyo inapelekea watu wengi kusema kwamba ndoa za zamani zilikuwa sawa kuliko ndoa za kisasa. Na sasa hapa kwenye Undani TV tunachambua tuone sasa kwa undani hizo ndoa za zamani watu wanazungumzia kwamba zilikuwa nzuri kuliko ndoa za kisasa vipi. Tunaanzia sasa kwa ile ndoa ya kwanza ambayo Mungu Mungu ndo aliibariki kupitia mtu aliumba wa kwanza ambaye anaitwa Adam. Adamu akamulalisha, akatoa mwanamke msaidizi wa kumsaidia, ambayo kwa ajili ya vitabu vya imani tofauti vinakubaliana kwamba Adam alimwangalia akaona mwanamke ni mzuri, akamfurahia. Baada ya hapo walikuwa wanaishi pale Edeni, kwa ile bustani ya Edeni Mungu aliwapatia. Wakaishi pale, lakini nyuma ya pale tunaona kwamba Ibilisi alimdanganya Eva, akavunja sheria Mungu alikuwa amewapatia kwamba hili tunda msile, lakini vitu vyote viko hapa mnaweza mkavitumia. Ndio sasa mawazo mengi, kuna kitu wanasema kusoma kati ya mistari. Kwa Kifaransa wanasema lire entre les interlignes. Maana kunajifikiria ili kuweje sasa. Kwanza kabla Eva mke wake na Adamu adanganywe au aende sehemu peke yake akutane na Ibilisi, mume wake kwanza alikuwa wapi? Alikuwa amemwachia wapi? Kwa nini alimwacha? Basi akaenda huko na akadanganyika. Kwa nini sasa alienda peke yake, na kwa nini mume wake alibakia peke yake? Na akadanganyika kule mpaka kaitika na akaonja kwa ile tunda. Alipoonja kwa ile tunda, unajifikiria kwa nini hakuanza kusema subiri kwanza nimuhusishe, niombe ruhusa, niongee na mume wangu? Je, hiyo ndo inapelekea watu kusema kwamba ndoa ya zamani ilikuwa sawa? Hiyo ndo ndoa ambapo mwanamke anaamua huko, anaambiwa vitu, anachukua na maamuzi bila kuhusisha mume wake? Au mwanamke anatoka kwenye iko na mume wake, alienda peke yake? Kwa nini alimwacha mume wake? Kwa sababu walikuwa wanaishi pale. Sio kwamba ni maisha ya sasa ambapo watu mwanamke anaweza kuacha bwana anaenda kazi na bwana anaacha bibi yake anaenda kazi, au wote wanaenda kazi sehemu mbalimbali kwenye kampuni mbalimbali tofauti. Sasa kwa nini alienda peke yake? Na kwa nini alipofika kule akaambiwa na Ibilisi na akatii na akachukua maamuzi, akaonja, na Bwana hajamuunga mkono, Bwana hajapewa taarifa yoyote? Sasa mtuambie kwenu, mnaonaje? Hiyo ndio ilikuwa sawa, haikuwa sawa? Tunawapenda daima. Karibu tena Undani TV. Asante sana.